پرنسیپا 16 پرنسیپên rêberî yên ku bijomerdîva girêdayîne ji bo ku em li gor daxwaza Xwedê bijîn, divê em li gorî prensîpên ku di mizgîniyê de hatine destnîşankirin li ser karanîna û parvekirina çavkaniyên xwe yên aborî û maddî bi kesên din re bişopînin. Werin em bi navê pêşkeshvan re hevdîtin bikin. Îro em ê navnîşekî berbiçav a rêbernameyên ku dê alîkariya me bikin bifikirin. Niha divê em fêm bikin ku ev projeyekî taybet bû. Pawlos perê kom dikir û alîkariya Mesîhiyên Oreşelîmê bike yên ku di tengasiyê de bûn, lê prensîpên ku em hîn bibin beyî rewşa me ji bo me hemûwan derbezdarin. û ez ê van rêbezan bi we re parve bikim. Yekem, Xwedê dixwaze ku em gavekî bi bawerî û pêbawerî bavêjin ku ji me re bibe alîkar ku li gorî dihata xwe ya paşerojî didin. û Pawlos vê yekê eşkere dike. Ew di 2 Korintî 5 ayet 9 de dibêje: Min lazim dît ku ez ji birayan ku pêşiya we bigirin û bereketa we ya ku berê tevlîhev bû ji berê ve amade bikim. Dêra Korintî gava efsos dan ev pere bi wan re tune bû, gavekî bawerî avêtin û em dikarin ji vî tiştî re bibêjin soza li ser îmanê, soza ku li ser ihtimala ku di paşeroj de ji bo bin destxistina hatinê ye, wek ku we digot ger ev dihat hebe ez ê vê miqdarê pêşkeş bikim û tiştê ku li vir bi bawermendên Korintî re hat kirin ev e. Niha jî ji ber qeyrana ku têra derbas bûne di peywîra xwe de têk çûne, Xwedê ji qeyranan fêm dike. Ew vê rastiyê fêm dike ku mirov dikarin karên xwe winda bikin û nikaribin sozên xwe bi jih bînin. Xwedê dê me ceza neke ji ber ku me nepirjirand, ger em bikevin qeyranekî ku me nehêş ku em wê bi jih bînin, me ji sozê xwe paş ve naavêt. Fikir sade ye dema ku em soza dayîna dayînê didin, pêdivî ye ku em di derbarê paşeroj de ji Xwedê bawer bikin û ev tişteke ku em hêvî dikin ku em bi alîkariya Xwedê û hêza Xwedê bikin. Ev di jiyana me de prensîpekî pir û pir giring e. Prensîpa duyemîn, Xwedê dixwaze ku em dayîna xwe wisa plan bikin ku dayîna me êrînî be û ji ber vê yekê Pawlos dibêje ez ê her du birayan bişînim, paşê ez ê bên bate, ez ê ji te re binivîsim nameyek û Tîtos wê bê bawe ku alîkariya we bike da ku hûn amade bin. û paşê ew di 2 Korintî 9 ayet 5 de dibêje ji ber ku ew bi vê rengî amade ye wekî ku ew bereket be, ne wekî ku ew bextreşiyek be. Peyva bext peyvek xurte li devereke din Pawlos behsa hizkirina peywerî dike. Xwedê naxwaze ku em bidin ji ber ku em bi zorê hîs dikin. Pawlos di vê mijarê de pir hesas e û her çend ew dibêje ku we berpirsiyarek heye, ez naxwazim ku hûn dibin zextê da bin. û dema ku her du bira werin jem we û dema ku em werin hûnê dibin zextê da bin, hûnê xwe rehet his nekin. Gotinên Pawlos pir mentîqî ne, ger em dixwazin dayîna me bi rengekî êrînî be, pêdivî ye ku em ji berê ve plansaz bikin û ji bo dayînê amade bin û ji ber vê yekê em dikarin bi şahî bidin û em dikarin bibêjin spaz rebiyê ku jiyana min da min, dayîna min li ser bengeha pabendbûna baweriyê ya ku min soz dabû. Ev dem dibe dema şikir û îbadetê û ew e prensîpa sêyem, Xwedê dixwaze ku em bi jomerdî bidin da ku ew neberiyên bi jomerdî pîroz bike. Pawlos van gotinên jêrîn da di 2 Korintî 6 9 de dibêje yê ku bi kêmî diçîne ew ê bi kêmanî jî bidûrûn û yê ku pir biçîne ji dê pir bidûrûn. û tiştê ku divê em dihêşê xwe de ji çarçovaya tam ya nameyê bûyêrên başê bihêlin ev e ku Pawlos ne qala miqdara dayîna tiştên derayî û maddî dike, ew li ser awayê yektayê ku diaxive, gava ku em bi jomerdî bin, Xwedê wê me pîroz bike, ka tiştê ku hûn didin bi qasî pereyê jinebiyê bû.
آنجی داینا تاوی فقیری مینا یاگو باورمندان لمقدونیا یکرن آنجی گلک پردان خودی وی ما به آواین طیبت پیروز بکه ممکنه گو اف حوجداری ماین دارایی و مادی دحوینه لی پاولوس جبرکت دارایی و مادیش تشتکی برفرهتر و گلم پریتر ده آخوه. پرنسیپا چارم خودی دخوازه گو هر یک جمع ببه بختدار اف پرنسیپا دویامین و گریدایه گو ده بیجه ام دکارن با آوائه که ایرینی بدن. پاولوس ده 2 کورنتی 7 آیت نهده ده بیجه هر یک وگو ده دل خدا دخوازه نج کل و زوره جبرگویه بختوار جالی خوده واتی حس کرن. پاولوس لول لسر هفسنگیه که پر گرنگ ده آخوه ده وی ام ده داینه ده برسپرسیار و پاپند بن و ده همان دمه ده وی داینه جدلکی تجی حس کرن و شاهیبه و افتشتکه گو ده کاره وره به دست خستن دماغو ام به جدی مجول ببن به وان پرنسیپن ریبر. پرنسیپا پنجم خودی دخوازی حوجداری ما ین دارایی و مادی بده دماغو ام به جمردی بدن و بگو من اف پرنسیپ لیور اشکره لی ام زانه بینگو پرنسیپ ده بیجه حوجه ما ام ده 2 کورنتی 8 آیت نهده دخوینن و خودی بکاره همو کرمی لسر وزیده بکه دا گو هون هرگاو ده هر تشتی دا تیرا خواه بکن و ده هر کاری قنج دا پر ببن. یا گو پاولوس لور ده بیجه همان تشتا گو وی لسر باورمندین مقدونیای جیگوت چمکی باورمندین مقدونیای بجداری هر کاری قنج بون چمکی جه بلنگازی خودان پاولوس شاند لور نه بحثا ثروت و دولمندی مادی دکه او بحثا کرم خودی دکه گو خودی دنا وروشن دجوار دا جی شیان کو ام بجامردی بین ددمه او لسر مزناهیه بر هفوکان نافکره او لسر کرم خودی یا گوشیانا گو بجامردی ده ما دفکره. پرنسیپا ششمین گاوا ام بجامردی بن خودی وشیانا بده ما گو ام بجامردی داینا خواه بدومینن به هندکاری جی لور پاولوس تشتا گو ما چندکی بر بحث کره بو بر فره دکه. پاولوس ده کورنتی ده 9 آیت 11 ده بیجه علیکاری ده هر تشتی دا جمعی جامردی را پاولوس بحث آمده که گو ام به جامردینه و جبوه که او پیوا کرم بکارتینه اف کرم خودی یه گو مده که گو ام وی تشتی بکن. پرنسیپا هفتمین دما گو ام به جامردی بن ام باورمن دن جی بکن گو او پسنه خودی بدن و پسنه خودی بدن. آیت ده 2 کورنتیانس 13 آیت 9 ده بحثا برکتا باورمندان دکه دما گوهون بجامردی بن چمکی او خودی جبو اطاعت کرنا مزگینی مسیح و بجامردی بلاف کرنا وان و جهموان را پسنی خودی بدن. لور او لسر باورمندن اورشلیم دپایفه دماغو او چوگو پیشکشان ور بگرم او ببیجن سپاز یا خدان او پسن خودی بدن براستی جدیر و خدمتین جهه حوجداری جودا هنه و جبوگو ام بدومینن حوجداری بدایینا منه جبرویه که دماغو اف حوجداری پیکتین اف یک دبی سدما شکر و پسندانه. پرنسیپا هشتان دماغو ام بجامردی بن باورمندن دن حرمت ددن ما و جمع حز دکن. پاولوس ده 2 کورنتی 9 آیت 14 ده و هاده بیجه و بدعا کرن اجبو و جبر کرم خودی یا بلند آل سروه بریا ودکم. دوارگره که دن دا بریا تدکن او جوارا هستن کور هنه تشتگو پاولوس بتانه ده بیجه اوه گاوا گو باورمند بجامردی بن او یک ده باندوره که ایرینی لتکیلی وان ببراین خورا بکه و یا عجیب اوه گو او بنمیج و گریدایه. نها ام پرنسیپا پاشین ببینن گو دبه گویا هری گرینگ با پرنسیپا نها جبو گو ام بجامردی ببین فاکتورا سرکه کرمداری خودی یا جمره. جبرویه که سپاش خودی را جبو دیاری اوی یا گناه و گوتن. اف مدروناهی وان نه پرنسیپان دبر بی پرسکی جبو رفلکس و برسواندن ودکه. لبروان پرنسیپن کتابا پیروز. هن جوان چاوا دکارن جهیلا هن سرکن مسیحی و بخلطی شروفه بکن. آنجی بخلطی بکار بینن. ما هون دزانن گو هر جار پرنسیپک ما یا ایرینی هبه. او دکاری بخلطی واری بکار آنین و اف پرنسیپ مخ
مخابن دكارن ولا توارن بكار آنين مثلا مروف دكاري ببيجة حقا هون لسر إيمان سوزي بدن وهون وي بيك نينن خدي وجزابك أفناهن كرنا كتابة بيروزة هجر أم خلاتية كي بكن وأمري خدي بشكينن وفيا كي اعتراف بكن خدي معفودك أف مانيبولاسيونا مخابن أف رباز عليه هنا كسانفاتي بكار آنين وأف كرساته ربازا استثمار یادو یامین او گو کسک دبیجه خود دخوازه تدولمند بکه اف پاراگراف وهن کرنه هین ناکه اجوارا دبیجم گاهون کره پادشاهن و خود دخوازه گوهون وکی کره پادشاه بجین یعنی خانیه و هری مزن و اتومبیل و هری لوکس هیا کتابا پیروز هن کرنه که وسا هین ناکه اف شکاندنا پیوا خوده اف شکاندنا دخوازه خوده و بگومان ام نکارن جوان پرنسیپین گو ایرو لسر وان آخوین در بخن اف جی بین پکرنا وان پرنسیپان و مانیپول کرنا مروفان هیا لراستی گو مروفان وان پرنسیپ شکاندنه نایه وی وطایه گو او نراستن پدویه گو ام وان پرنسیپان بشوپینن و پدویه گو ام وان رورزان به شوازه کی راست آمزگینی هین ببن که ام بچند پرنسیپین گو دوی ام حول بدن بجین بنرخینن جبو گو ام لگور دخوازه خوده بجین دوی ام لگوری پرنسیپین گو دمزگینی دا هاتن دست نشان کرن لسر کرانین و پاروکرین چافکانی خواه ین ابوری و مادی بکسین دن را بشوپینن